Nagpapulang correspondent din. Ikulong treasurer ng party. Ibrahim yung kanta panyaay ng Israel. Ada buat ngomong belum web ng party na for not long. Bright Stable Marbanen. Lalu MLA ng party na for Molai constituency. Kini ki nongkit kam juga Central Executive Committee dengan berkat bagi yang menjaga show for but kam tame ya pi ki paipa ki belawan syakari ka jingalan ka bagi lakhot gila syupan pana ka kila pathai khobor bat ka di lei poi tigi ai kuberu ya ka bos no ame po mau karwat ka ba aila digi ya ka jaga bagi yo ame penong ya ka jingalan ka jigi kalau people of politik kali kata kan enrollment drive lagi kan jangan penurun khot syaka parti ke jadi te ngangai le keren ya ka parti ke jadi bagi le I kumno lain keren ya ka voice of the people party haman lagi syaka te lasang ke ka parti house nem ala jalan way patru hadir belasing ya chibon